Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tsamaisa go semoya ka Dr. Magabo. Le gone ke rata re bolele ka the law of attraction. The law of attraction nkare ke molao wa maatla a kgogedi, gore go gogela dilo mo go wena o be a magnet. Akere so re tlo bolela ka molao wa gona gore o kgone go ba a magnet o swantse gore go diragale eng. So ye ke part 1, re tlo dira part 2 re tlo dira next week, and then re tla bona na law of attraction rena e tla fitlhelela ka part mang. Okay, the reason why ke dira yona video ke ya law of attraction ke ka baka la gore ke mathomo a ngwaga ka moka na rena ra hopa gore ngwaga wa 2023 e tla ba ngwaga mo botse ka ra maphela rena. So gore e be ngwaga mo botse re santse re thomile gono go attracta dilo tse di botse ka ra maphela rena, re plana ga botse, re planela dilo tse le re rata go di fitlhelela akere. And then ka ra planning gona le long term planning, gona le short term planning akere. So go dira long term planning ya gago ka mogare e tla ba le di short term planning tse le gore e tla ba like di steps tse le wena o tla ba o di gata tšatši ka tšatši o ntse ya godimo o namelela until go fitlha go the long term planning. Okay, and gore di plans tša gago o kgone go di fitlhelela o swantse o šomiše the law of attraction. Ntle le the law of attraction o ka se kgone go fitlhelela dilo tse o di nyakago ka gare ga bophelo. Pele re thoma ke rata go amogela ba ile re ke mathomo ba tsena lenaneo la rena, ke le amogela go semoya ka Dr. Magabo gomme nka thaba kudu le ka subscriber la like channel la rena, la kgotla notification bell gore ka motlhe ke uploada le kgone go hwetša notification ya go bontšha gore re uploadile new videos. The law of attraction, molao wa maatla a kgogedi, gore kgone go ba di magnet tša dilo tše di botse ka gare ga bophelo. Okay, the law of attraction ke ngwadile ka English, then ke tlono fela ke bala, and then ke tla balla ka pelong, and then ke tlhalosa ka Sepedi. The reason why ke rata go ngwala ke direla gore se ka kgotse le gore go na le di-points tša bohlokwa tše le gore ke a di tlogela. Ke rata gore everything e tlang ka monaganong wa ka, then ke ngwale fase, and then ke share le lena. Se ka kgotse le gore mola ke fetse o dira video then ke re gape ke lebetse ngwala 1 2 3, so ga ke nyaka gore ke dire so. Okay, the law of attraction e bolela gore wena o seo o se naganago, wena o seo o se naganago, ene ka mehla dilo tšeo o di naganago di tla phethagala ya ba di nnete. E ra goreng ga e bolela so? E bolela gore go ka kgotse le gore ka mo monaganong wa gago wena o phela o nagane di-negative things, dilo tša go se be gabotse, dilo tše di tsamaišana le madimabe, dilo tše di tsamaišana le di-bad luck, dilo tša gona di tla phethagala e tla ba nnete. Ka baka la goreng the law of attraction the law of attraction e dirang ya vibrate, kore monagano wa rena o very very strong, monagano wa rena wa vibrate akere. And then go o nyaka gore monagano wa gago o vibrate at a higher level akere, o connected le the universe, wena o tsebe gore o na le maatla a go dira sowe. Phela o nagana ka dilo tše di positive, nagana ka dilo tše di botse ka gare ga bophelo. Le o ka kgotse le ka nako ngwe kopana le mathata ka gare bophelo ba gago mare e ba positive, o kopotse gore wena o na le maatla, wena o na le bokgoni ba gore tšona di mathata a kopaneng le ona kore o a fediše o ka ra se selo. Mathata a kopanang le ona o a lebelele ka mahlong, o berekane le ona, o a fediše, o a fenye, o movele pele. O ipotse gore wena mathata ka se eme ka pele a dira gore wena o palele ko fetela mo wena nyakang go fetela gona, ke the law of attraction. And go ka kgotse le gore ga wena o kopana le mathata o thoma go ba le letšhogo, o thoma go ba le di-doubts, go dira dilo tša gago o ba le go se ke tshepe, then go ra gore wena o dira eng, o dira gore monano wa gago o vibrate le fase akere. And then kua fase kua ke mo e le gore go tletše di-negative energies, ke mo e le gore o tletše di-dark energies. So as long as wena o sa vibratele godimo gore o kgone go connecta le the universe, o vibratela fase mo e le gore o tletše di-dark forces, automatically o tlo attracta those dark forces. Wa kgotse le gore then tšona dilo tšone tsela o di naganago di thoma go diragala, o ba le fear, ga o sa kgona go planela pele, ga o sa kgona go ba le ponelo pele, dilo tše dimpe thoma go diragala ka ra bophelo ba gago. Okay, ke rata go fa mohlala a kere mohlomongwe ba o applyetše mmereko, and then ba go selectile for interview, ba go ngwaletše lengwalo goba yona email goba whatever, ba letla interview ka date so le so. Then wena o fetša bala email ela, instead ya gore wena o thabile go ya interview, wena o thoma ba le letšhogo,
wena monana wa o thoma go botsa gore le go ka ya interview o ka se phase di-questions tse ba yang go botsiša tsona, o ka se di tsebe dikarabo tša gona. Number 2, setse then monana wa o setse o botsa gore le go tšea ebile ba ka se go tšee. Number 3, ebile o setse consola ka la goreng ka la gore ebile ba na le motho wa bona already, it's just a waste. Okay, wa ke prepare go ya interview gare o bala di-questions tša gago, mara dilo tse di balang ebile ga o sa di bala ka energy because already wena o setse ke potsa gore wena ba ka se go tšee, wena o ka se phase interview. Then ka baka la re ke dilo tse le gore wena o ka re wa di wisha ka ra monano wa gago, wa di wisha ka gore di diragale ka ra bophelo ba gago. Tseba gore le ka interview ela ke nnete o ka se phase di-question tse ba ya go botsiša tsona, ke nnete wena ba ka se go tšee kwa interview ka gore already wena o setse o kikapešitše ka monano la gore wena you are not worth it. The minute o tsena ka lebati la interview ka re o monyele gore batlo o interviewela ka mogare ga yona, the minute o tsena ge ba o lebelela fela le wena go ba lebelela o thoma o tlala ka fear ka gore already wena o buildile fear ka ra bophelo ba gago. Go e ba le negative energy, negative thoughts. Negative thoughts di dira gore wena o se ka ba le o ke tshepa, negative thoughts di dira gore wena o phele wena le fear. Then the minute o bona batho le ba yang go interviewer letšhogo le thoma go betha, and as long as o tšhogile le bona ba kgona go bona gore motho o tšhogile, motho ga a ke tshepe, then automatically ba se ba ipotsa gore motho ga a suitable for mošomo o ile gore rena re monyakela ona, then o setse o fetše ka gore ke se e le gore wena o se attractile ka ra bophelo ba gago. Okay, di-negative thoughts a ke re go phela motho a nagane dilo tše kore dilo tša go se be gabotse, kore a nagane kore dilo tše e le gore di ka se mo tšwetše pele, di tla no dira gore a boele morago, di ka se mo tlišetše lehumo, di ka se mo tlišetše dilo tše di botse ka ra bophelo. Tšona ke tšona negative thoughts. Ka mehla o ntse o nagana ka tšona, o e ba le tšona ka mo monaganong wa gago, o nagana ka tšona dilo tše e le gore di ka se sepela gabotse ka ra bophelo ba gago. Tšona negative thoughts tsela di feletša di dirang di aga letšhogo ka ra bophelo ba gago, o phela ka letšhogo, and letšhogo leo le lona tseba gore letšhogo ke your greatest enemy. Letšhogo ke lenaba la go la mafelelo ka letšhogo le tla go destroya. Letšhogo le o dira gore o tlhoke confidence, o se ka tlhola o sa ke tshepa, and as long as o sa ke tshepe le batho ba ka se go tshepe, and letšhogo le tla o dira gore wena o palele ko o šoma, go swantse o dire dilo ka mehla letšhogo le la le atla, and then ke ntwela gore ya gore o thoma go kore o thoma go ga maoto, ga o sa dira mošomo wa gago, o thoma go ga maoto. Wa kgotsa motlho mongwe o ena le di-creative ideas, badimo ba o fa di-creative ideas, the universe o fa di-creative ideas, motlho mongwe ba go bontšitše nto ngwe ye itseng, mara wena instead ya gore o ithome ntho o e dire e utlišetše lekhumo le badimo ba o fileng lona, pele o ka ithoma setse o thoma ba le negative thoughts. Negative thoughts tša go ke gorena what if ntho e yaka ye ke yang go e dira ga e ka se rekiwe, already wena setse o builda negative thoughts ka ra monano wa gago, wena o ipotsa gore ntho e le go rekiwa e ka se rekiwe, and then le go ya go e dira ntho ga o sa e dira ka mafolofolo, then le go ka e dira wa e fetša e ka se rekiwe because ke di-thoughts tše le gore wena o di buildile ka re ga monano wa gago. Seo se buildang ka ra monano wa gago ke se e leng gore e tlo ba nnete, sa tlo phethagala. That's why re sa needi di-negative thoughts, re santse re kgaogane le tšona, re di kobe ka ra maphelo a rena. Go ka bona thoma ba le negative thoughts, o tsebe gore go na le dark energy around wena. Hlapiša sefifi seo, o se ka emela gore motlho mongwe o ye ngakeng yo go botse gore o na le sefifi, already wa se bona sefifi gore se gona ka ra bophelo ba gago. Tloša sefifi seo ka ra bophelo ba gago, o builde di-positive thoughts all the time, and o šomiše le thapelo ka mehla, e tla go thuša go lwa le di-negative forces. And then yona fear yela letšhogo lela le dira gape gore wena o lose focus, ga o sa kgona go focusa on your plans. O ke puditše gore wena ngwaga o fela o swanetše go ba o kgone go phethagatša 1 2 3, but bothata ba go ke gore o na le fear, o na le di-negative thoughts tše le di tliša fear ka ra bophelo ba gago. So and then as long o na le fear, le go o ntho ene la o nyakang go e dira le go ka e thoma, mara o tlo kgwetše le gore o thoma go loser focus ka baka la gore the minute o swantse gore o šome mo go yona, fear yela ya tšwelela, o feletša o e bela ka mathoko ra ke tla e bona go sasa, go sasa ke go sasa, go sasa ke go sasa. Obviously nako ya sepela, nako ya se o emele,
and then ngwaga o fela o paletse go e fitlhelela ntho e le o nyaka go e dira. Go ka re o tsena sekolo o kgwetse gore lo ngwala exam, wena already setse tshogile, monano wa o go botsa gore o faila, and o thoma ba le tshogo le go bala ga o sa balela gore di tsene ka mo tlhogong, di tsene ka mo monanong wa gago. O bala ka letshogo, obviously di ka se tsene dilo tsela o di balago, o tlo no di bala mara tša tsena ka mo tša tswa ka mola. Then o tsebe gore already wena o setse o fetse because ke ntho e le gore wena o e buildile ka bophelo ba gago. Mara o ka re o ngwala test ya gago e potsa gore ye ko e phasa, ebile o se tlo thoma o ngwala wa ipotsa gore test ye so ke ya go e phasa, wa bala ka yona positive thoughts yele o ipotsang gore ebile ke setse ke phasitše, ntho e ke yang go e dira fela e no ba formality, ke ya go botsa o e phasa, and o e phasa ka di-flying colors. So tsona di-negative thoughts tše e le gore di tliša fear ka bophelo ba gago. Fear ye ke e leng gore e dira gore wena o lose confidence, o sa kgona le go ke tshepa, ye e leng gore e dira gore wena o procrastinate, kore o be le go goga maoto, o phela o postpone, o santse o dire dilo wena o phela o postpone, ke tla dira neng, o thoma o tswafa jwale. And ebile e dira gape le gore o lose focus. Tsona dilo tše ka mokana tsona di dira gore mafelelong wena o feleletse o ba le mokgola wa go ba le low self esteem, ga o sa ke tshepa total, ebile wena o ke tebela go bona ka gore you are not worth it. And then o thoma ba le letshogo la go socialize, go ba ka gare ga batho ba bangwe, go kopana le batho ba bangwe, go tsebana le bona, go dira tše le bona ba di dirago, o thoma ba le that fear. Ge ba re presentation kae wena o na le letshogo o tšhaba go ya, ge ba re workshop kae goba training goba skills se se itseng kae wena o tšhaba go ya ka baka la eng, yona low self esteem ya gago. O thoma ba le fear ya go dira dilo, ya go phethagatša dilo. Tseba gore the universe e go file maatla, courage, e go file confidence, and then e go file le ponelopele, e go fa le tsona di-creative ideas gore wena o phethagatše dilo. Mara ge wena o sa ke tshepe, obviously o ka se tshepe the universe, o ka se tshepe the mother earth, o ka se tshepe manyolo a gago, o ka se tshepe badimo ba gago, le modimo ka se mo tshepe, then automatically o ba le fear ya go dira dilo. Di-creative ideas tše batla go fa tsona, but a ona ntho o tla go e dira ka yona ka baka la eng, low self esteem. And then ebile mafeletša o feletša wena ka bosona o se sa ke respecta, ga o sa ke tlhompha, and go o sa ke tlhomphe le batho bangwe le bona ba ka se go tlhomphe. Mafeletša o feletša o nagana gore wena o setlaela, so ge wena ka potsa gore o setlaela, then le batho bangwe ka ntle ba lebele ba tlone go bona o le jale ka setlaela, ba bona o le jale ka lešilo, ke tsona negative thoughts. Tseba gore ga gona setlaela mo lefaseng, and tseba gore ga gona motho e leng gore ga a tsebe selo, ka mokana rena gona dilo tše le gore ra di tseba, lefase le tletse ka dilo tše dintšhi, re tseba dilo tše dintšhi, dilo tša go fapana. Nka tla go wena ke tseba ntho e itseng, wena and then go na le tše dingwe tše le gore ga ke di tsebe, wena wa batla go nna o tseba ye nngwe ya tše le gore ga ke di tsebe, and ge nna le wena re exchange tsebo ya rena, knowledge e re nang le yona, then ke gona go rutega. Okay, and then yona tsona dilo tše ka moka tsona tše ke boletseng ka tsona, go ka kgotse le gore o na le tsona ka ra bophelo ba gago, o tsebe gore this is your biggest fall, a gona mo tlang go ya gona, a gona dilo tše di botse tše le gore di tlatla ka ra bophelo ba gago. So bophelo ba gago bo thoma go phatlalala, dilo tša go di thoma go phatlalala, o thoma ba le mathata mantši, and yona fear yeke, negative thoughts tše di phatlalatša tšhelete, di tla dira gore o phele o kwatile, ka gae a go bose, go phela le dintwa every day, because ke yona low self esteem la gago, le yona monagano o la wena o kopotšang gore wena o setlaela, ke tšona le tšelo di buildile ka ra bophelo ba gago, and o feletša o ba tsona ka nnete, mo e leng gore le batho bangwe ba feletša ba go bona o le ka mokgonowe, and yone dilo tše di a go kwatiša, because wena ga o kgone o tšwela pele, o berekela fase, di a go kwatiša, o phela ka anger, a gona le thabo ka ra bophelo ba gago. And anger yeke gape ga e le mo mmele wa gago, e le ka mogare ga pelo ya gago, e tla explode. So mafeletšo ke nthela gore o no phela o kwatile, o phela o rogana, o kopana le batho tsele motho wa mo tsebe, motho wa thula ka phošo wa moroga, o sa nana re kana motho kana ke phošo gore swang. Ke tsona negative thoughts, ke le tše le gore di a re tshwenya re le batho, so ke le tše le gore
ke beng ka tshaba kudu ge re ka šoma ka tšona re di tlose negative thoughts ge re di tlositše re bona gore na ngwaga o šela o fela wa 2023 re kgone go attracta eng ka ra maphelo a rena. So as long as o le tšona negative thoughts, automatically o tlo no attracta negative energies, and then go attracta negative energies ke setse ke boletse kare dilo tša bophelo ga di sepele gabotse, di affecta di-relationship, di affecta dilo ka moka na tšona ke setse ke boletse ka ditšhelete, nto ngwe le ngwe ka re bophelo ba gago ya e affecta. So go surroundile ke di-negative energies, dilo tše dimpe fela di tla tla go wena, only bad things will come to you, tše di botse di ka se tle mo go wena. And ebile le batho ba tla go tšhaba, ga ona motho o tla kgwetša e le gore o rata go ba gaufi le wena, because go kgwetša e le gore wena o na le positive energy around you, and then o phela le motho e le gore o na le negative energy, automatically wena le motho ola, then negative energy la tša gage tšela di feeder on your positive energy, then wa kgwetša le gore ka mehla wena le motho go kgaogana le yena mmele wa o no tenega automatically, ga o sa nyaka o dira selo, then batho mafeletše ba dira motho wa kuša gore man wa moketseketse ka mehla ke na le yena ke ba so, ebile ba bangwe motho a sa tsebile o tlo kgwetša ebile a se tša gonang la gore maybe wa se leka o mo dira something sante fa go sewe ke negative energy tša gago di feeder mo go positive energy ya motho le mongwe, then di dira gore a phele a lapile. So o tlo kgwetša gore batho ba go tšhaba, batho ba nyako ba gaufi le wena, mo e le gore le wena o tšhaba gona o ba kara batho, o tšhaba go socialize. And then batho ga ba sa o hlompha ke šetše ke boletše, o phela o kwatile ke šetše ke boletše, and o phela o le emotional, o phela ka go lla, o tshwara ke di-stress, o tshwara ke di-depression, mafelelong go tšwelela eng kara monano wa gago, go tšwelela ntho la gore o no ke polaya once, ke di-negative forces jale di go botša gore o no ke polaya once, ke di-possession mo e le gore go tšele gore mafeletšeo gape go ntše o le surrounded by negative energies, a kere negative thoughts di tliša negative energies, negative energies di tliša di-dark forces, dark forces re tlo bolela ka dilo tša tshwane di-possession mo e le gore go tšele gore o ba le attack tša di-demons, o ba le di-attack tša di-evil spirit, o ba le di-attack tša di-poltergeist jalo jalo, tšo di kgona go go marela mo go wena, di kgona go ke attacha mo go wena, di kgona go tsena ka ra mmele wa gago tša go šomiša tša kore tša tlala le ka mogara monagano wa gago, tša thoma go fa menagano e mešele, nako nngwe di kgona go fa monagano wa gore bolaya moketekete, nako nngwe di go fa monagano wa gore a ke di setse di botse gore wena o no ba setlaela and le wena wa di dumelela, mafeletšo di kgona gore go wena tša re o no ke polaya once, ke ntho kgwetše le batho ba ntši ba ke polaya, and o ka se ke polaya ka baka la mathata, lefase le tletše ka mathata, and mathata a khosa ke ma a khosa ke rena, so go ra re ke nna le wena santse re fediše mathata ake, and re ka se palele ko go solva goba go fetiša ntho e le re e dirile ka phošo. So ke tšona negative energy di ka se go fe di-positive thoughts tša gore okay ge ntho e le so a re e berekeng so re e tlošeng, di go fa more negative thoughts tša gore ge e le soke nama wa tsakeng epa moletso tsene ka rona o ke khupetše, ke ka mokgwa ile gore di tla go controla ka gona. So di-thoughts tša go ka mehla di a phethagala ya ba nnete, it's like ke ntho e le gore wena wa e wisha gore e diragale, it's like wena wa e wisha gore ntho o ka re e ka diragala so, ke nnete ntho e tla diragala. O kgwetše phela wena monano wa gore batlang ko ba mmereko, mafeletšo ke nnete o tlo no dira one small mistake wa se bona bile o dirile jang, ke tšona negative thoughts tsela mafeletšo di fetše di dira gore wena o dire mistake owe, and o ntse o dira tseba gore kana ba tlo nkoba tša go fa monano wa gore okay o tswa tšhelete owe, mara wa tseba gore le go o tswa tšhelete la ba tlo e bona gore tšhelete ya short, wa e tšea o ntse go le jalo, go fetša go itšea ba kera tšhelete ga e sego, ge ba check-a tšhelete tšere ko wena nampile ba ko ba mmerekong, ke di-negative thoughts di o dira gore wena o be tempted, o dire kore o tšee direction e le gore ga wa tshwana gore o itšee, o ntse o bona gore tsela ke tše pedi, yela e tletše ka kganya, ye lengwe yela e tletše ka darkness, wena mara wa diang wa choosa ene le ya darkness, wa se choose yela e o ša mo kganyeng, so ga o ke tire ke di-negative thoughts. Tšona negative thoughts tšeuwe di dira gore bophelo ba gago bo be clouded, bo tlale ka di-negative goba di-dark energies ke setse ke boletše.
So ge bophelo ba botletse ka di bo le clouded ka di dark energies, automatically go ra re bophelo ba bo doomed, o phela bophelo bo e le gore ish a o tsebe pele le morago. Ene o gopole gore go ka kgwetse le gore well o ka no ba o sa le yang o se tlhwe ba lelapa goba already o na le lelapa o na le bana ba gago, then automatically tsona negative thoughts tsewe ga di tlo affecta wena o iteng, di affecta le bana ba gago, di affecta le your coming generation. It's like wena ka bose wena o ka re wa ke cursa go bona le negative thoughts wa ke cursa wena ka bose wena o ke takaletša madimabe, ene di a dira negative thoughts. Ke engwe dilo tse e le gore ka nako ngwe kgwetse le gore di be di na le go ntlele kore go no ntshwenya so o ne kgwetsa ntho la inotle ke no ke dutse ntho la inotla ka sepitinyana. So gantšhe ge ntho se e ka tla go nna ke make sure ke late a white candle le a red candle ke rapele ka tsona, ke dikobe di-negative thoughts tseke, ke dikobe because negative energies ka metlha kore ke dilo tse e le gore ke energy e le gore di phela di sepela di nyaka mo e le gore di ka dula gona, and then di tla tla tša go testa ge di ka di o testa and then tša go kgona tša kuša ra o re ka mo kgona o re ka dula ke nnete di a dula, mara ge di ka di tla go wena wa lwa le tšona and then wa di fenya di a tšhaba. That's why ke di laetela a white candle gore go be le kganya ke tsa gore the-dark energies ga di nyake kganya ka metlha di a tšhaba ge di bona le bone di ka tla tša swa. And ka red candle ke ke protect gore ke re ge ke dikoba and then ke be protected ka the red candle. Okay, so tsona negative thoughts tšeo di dirang di feletša di ya go bana ba rena di a ba affecta and then it's like ra ke cursa. Okay bašwi ke yona part 1 ka mokgwa ke prepareileng ka gona, and then next week re tla dira part 2 le yona ke setse ke prepareile ke sa in part 2 ke tlo no explaina more ka tsona negative thoughts and then positive thoughts, and then gore ge re tlo tsena ka ra the law of attraction gona wa attracted dilo tse di botse jang ka ra phelo ba gago e bane wa understanda akere ge nkebe ke thome ka straight go no gore o di attracta jang, then as long ka se touche dilo di-negative thoughts obviously o ka se understand o tlo kgwetsa o dira dilo tsela kere o di dire mara negative thoughts di le gona mafeletsong dilo tsela kereng di dire so go di dira dilo tse di botsa di tle mo go wena, then o no bona o ka re mohlomong ke be ke no raloka or ke be ke raloka ka lena or something. So gore o kgone go dira exercise tse di itseng o swantse o understand gore na ntho e ke e dirago the reason why ke e dira lebaka šile lona. Ke a le leboga bagašo, and then re tla kopana gape be ke tlang re tšwela pele ka part 2 ya the law of attraction. Ke a le leboga le be le mafelelo a mabotse a beke.